KP Baro Shakatup Khuborjylla ka Donbosco Media Network. Kimat ki bakongsan menta kasni Shillong. Daki kor bat kali layarap bat kentiu yakin orang. Da unong hikai skul penyeng kertong MDC ke NPP Nongston. Yasad ka knam na kabenta ki tulop jong ki homgar. Dan rakhe ka VO maulang oj rang dekho ya ka jingdap sang snap. Tomantang ini pai ki khubor ki bakamnya. Kalong ka ke bapan kemen shikadai ya ka imlang self help group na mauyong pendengre hadin ba ka office jong u assistant agriculture engineer mechanical kala ibit ya ka te ka self help group bakan long kita kinong yo jeng rap na ka office daki kor bat ki kali ki ban ya rap ha ka bayade bat ki kam rep kamriang ya ka bala tip kum ki farm machinery bank ya kita ki kor bat ki kali ki bakan thup ya artli ki power tiller ka we ka paddy reaper ka we ka mini tractor ka we ka brush cutter bat ka we ka rice huller laiti no menta kasngi da u BDO ka nong ston CNR di block ba ti dengan syaka imlang self help group ka bahap hapo ka jing pejing kmi jong ka kenjri Kalaway Village Organization VO hakate ka jingalang ka balalong hapo ka snow mauyong penengre nalor u BDO kum ukongsan ladon lang ru uba GJL Sangriang assistant engineer mechanical kong LCM le ADO katna agriculture kong S Sangriang kidekot berkinokit kam ke imlang self help group bat kiwe Naiwieng ini pada KHUBOR NAKA JYLLA jong masngo ban shime benta ban ITEP yakaneka FMB ya kaneka imlang SHG kabanganget ka daileng baka jing trai shitam jong pi le sikinong kit kam khamtam ho ki member le se ka SHG nga thrai ki don chipawot mo hakawi ka group ten rei kindon hi na pedeng ki khot jong pi ki ba trai shitam ban penyo ikini kitia kamde ka besok ngasong thuk kamde ka besok ban penbiang iki kot kisla le se la dadan na pedeng jungi ki ba khamduna ka jingnang jing start le ban pendap iki form iki kamde ka besok henrei ngasong ban ai kuble is sangrang le se bala kuloi ban yarap ya kata namar kine kitiar niyo haka kerteng jong ka SHG demla ada mana mono lese dan na pedeng jingi kinong ket kammo jong ka imlang SHG bisnga wa pila kham tristom bisnga wa pila long prime hi lese marwe le arngot le laingot itu kitiar rengang gai bakan nemlong kumta ngam kwa hiru nakaliang jong ka agriculture department bandan bakam tra yakini kitiar ba ongkadai ke jonga hanrengang gai bakadai jong ka group wat ka VO hi barok we kitiki SHGs ki badan hapoka VO bakin la ban penan kam bakan long ka jingkerku ngadon ban penpau kumni ba kajing yo ban kenjo jong pi ha bakum kari gasgi bat pi yo ban taru ikini gijingirap ng baka sorkar kadai namar kadon ya gador hapi kum gegrum kadon laga jong gador bapi pen i tegarniang kum tega grup ka bai imlang pi kum bangiyakran bat ikong larisa menne banyo ya kabakat kini giskim the way buriu kamdon lenti kabakum kata namar balai namar laju ai subsidi kinong rep la kalau ngi power tiller la ni tractor la ni padi repair la ban penyo bental la ni ban ai sunong rep tangkawe ba ombon ya kata ai nuksano aku mi ka power tiller ka baka dor ka jongka ka poi kum tu arlak lai pusan hadu arlak saupo Kaseng National People's Party NPP Nongston Block haka arpundri tarik Naiwieng Kalarai ban penyeng da ubabu WD Marngar unong hikai skul na lakse banyak kun ke election MDC na Nongston. Kirang ba ki baladon lang hakan ka jingelang ki kentup ya uba HM Shangpliang MLA Barim ka Mausen Ram ba Macmillan Bersat MLA Barim ka Nongston ba Kimfa Sydney Marbanyang MLA Barim ka Rambrai Jerngam ba Hamlet Darling MLA Barim na Menliang ba Gabriel Walang MLA bat MDC ka Nongston ubala penya ya ka jingelang penskem nong kitkam. Bon bak tujuh, bon bak jokte, bon bak kejikong ma. Kamdam, ya ke parti, ke belit, ya ke government. Rekwa KHUBOR bagi dan box buon kita bilang lam jongi. Nerosa Konrad, Pak Preston, Mas Nyawa, bat tiba bon kita jongi, Dr. Khamki. Apa yang kita kejikong ma, ya ke parti jongi. Ngen jupin snow. Di pet yang ke thong
juga pasal baru yang di mau di bawah ini nak kuat sekor yang sekali lagi ngerai ngilum bin yang isyak bathar yang di mau ko ini berlepas isyak batima ni dayati ni pelong iki di mau kendor na di step di bagian kieu nak kowe kekerdan sa kowe kekerdan nak kata pi ke parti jogi nak admriu ni pois aku perang ni pois lai duwei ni pois lai kuah dai ke jo mama juga parti jogi di bagi syembek di kejagaan cimut di bokor malam di buang kesan jogi bat ni pet cemat bantrai nak begabit ke biang jong upai ba jong jala ke jogi ya ka blok kemdon ya ka existing juga blok apa ne kibawan kemai in penurungan kadi kata ke pemakan maladaya di zolmo apapun kalau untuk babek seng ya do tinggi ya berbeda itu bat tak singgal bandul para dia ba nak liang jong blok presiden bertip no sebagai distrik kakam juga aku distrik presiden tak hapo si kentar ada ka aku bal air blok Working President ka Khun Nyautrap National Awakening Movement State Youth Wing Samla J Pengrop ulay asad berkibor jong ki pulit traffic halor ka jing slam ban seo ya ki tulop jong ki home guard volunteer ki batre ya ki kam jong ki pulit traffic ban penbet ya kalet kawan jong ki kali hakeleng ki dong ka sor Shillong bat hakiwe ki jaka Usamla J Pengrop ulay thu ba ulay kendo ya ki he pulit traffic bat jong ki home guard halor kani ka jing balaya kendo de ki volunteer home guard na ka jing slam ban seo ya ki tulop jong ki he pulit traffic kilapan syai shen and seo no ya ki tulop jong ki home guard volunteer kadaw jong ka jing slam ban seo tulop kalong baka office kahap ban pan mang pisa na ka sorkar shisin reu na prabanai haba kilada ban tre ya ki kam nang ni syakmat kila kular ban penstet no ban pan mang pisa na ka sorkar knang ban nam slam ki tulop na ka benta ki home guard volunteers te po moding diam nam ta ka basic training jongki te ki wan lingba ki adhar lingba ki pan card lingba ki epic ka bamut ban pen sisai ki ya ka identity jongki ban identify ki te ka jimut jongi ban ong kalong ba haba ki le chitei de ko kisla ki babyang te ki yo ban rung hang tu and ki yo ban train hang tu ka basic training jongki te ka jingkli jongi kalong ba haba ki wan pede saka government nomor baga traffic branch karun kam iki teki akajingwan jungki pada nanti sini nanti na po homkat sini pada kiwan baik kum tu hasun baik claim code kamsla kabamut ba claim code kamsla kalong baik ba lasu kalong baik kata kum tri jungki bawan baik kum tu baik lada ki suman lada ki subyang menteri ki la biang menteri lada kim subyang kubut ki la ban sabe anytime tu kata kemut pen ibet ba kamdon ke job security jungki lada ka date temporary lada ka date permanent lu te ka jingpa jungi na kalang jong sengknam ban pen bahaya kini ke recruitment process lada ka date temporary lada ka date contractual lu ai ki da ka official appointment order ai ki da ka official appointment order khnang ba kini kin sutu kumata kani ka slam gotulop wada makiru ki bubun baja nomor beli ka slam gotulop te ki pen artatini kiru bakani ka dai na kamdi kam junga namar kam kot kam sate tikibun baja ru ki montre show tela dan pada daka city bakin jo ban tre kat kum kata ka appointment order jongki bakin tre lada ka dei kata kum bengong mangamantan lada dei ka temporary lana ka dei ka permanent ru lana ki dei ki contractual ru ai ba iki kat kum kita ki jingdul kam jong kata kot kesla knang ba kin so try ka kam bat knang bakin sutu ba peleng ngayo tulop namar bakani kala kedusai kan kala kedusai bakani ka appointment Kamaulang Oid Village Organization rang dekau kabahap hapok Southwest Khasi Hills District kabakon top iki arpulai tili ki self-help group haka arpun riu terik kala rakhe ka jingdap sansnem lengba ki program baper kaba ar singilenter. Kamaulang Oid VO rang dekau kala long ka wei kabalawan ra shibun ki jingkala lengba ka jing shimbenta ki tenat komiti baper hapos nong arkum ju na kabenta ban sengkam sengjam ban kentiu ya ka yo ka kot hakikam baper
Hakani ke program uba HS Dingdo Deputy Chairman Balashong Peit na Meghalaya State Health Board under Health and Family Welfare Department ulalong kum ukongsan ban penher ya kalama joka maulang oi village organization rang dekau. Habakran kum ukongsan uba HS Dingdo ulai mensim da kabayan nujor ki post nem balalet no habaki breu kimpat sngutu bha bakim da don kata ka jingkit kle hakaba yade bat ki self help group. Hendrai hakini kijok bementa ki rukom perkhat perdan kila syai wat hakinong kendong bagi village organization bagi self help group kila yo jing mentoi shikadai namar pakasor karu kala ai shibun kiski baper hapo kajing pet ketenat office NRLM. The government kadang hukum jenis ini. Dan mereka ada kamu pipi bat, waktu waklam, ni dan hajam tapi pilot officer berper, partner berper, kerja kelenti juga pindah penuat jemput, tuat jemput, kenang bervideo jemput tuat, jadi sebab grup jemput, jadi video jemput. Kalau berjikerku, dalam tak roy kepal, kan lain pelihut ke jemput, jadi dia jemput, bila panjang alat jemput tidak. Harga tinggal nanti ini kopi namanya macam. Sekali lagi dia kebersihan di SIG, kebersihan di GPO, kepenangsan penang Roy, ai bani itu rakyat yang pikir nomlong tengah tamasa bani internet bani kemen, mereka nomlong challenge jadi, tapi nomlong BS GPO sekarang kiu, nak away ke pos berpat, ai play di nukit kam di Shillong, belum pam ni, ikiway pat kiri rumah nasi berdon lagi bani, kepangi press bahasa ini bah. Yang KCE, lacilet na nila siya, baka naman din kakui bagi wero inyo iba plan. Kasi Ki pulit yada kaput Border Security Force haka arpusan tarik Naiwieng kilayo obat saw teli ki kali hasnong pedeng hakitan kaput India Bangladesh hajan dauki ki balakit smam da kashini balatmu ban shalantu sya Bangladesh. Ki BSF kilabat yakini ki kali bat lashem bakilakit hadu katsan hajar kilo kashini kabashong dor amduna driu lak tengkah. Yakini ki kali bat yakashini la IT sya Office Central Customs kabadon hadauki ban toket katkum ki kendonan. Hadin bana kaliang keseng Neutrep National Youth Front HNYF kilayo jing tip baki kali kit mar bakentup yaki kali ki bakit mauria mauhe siap bat kendo bat kiwe ki mar kiba kit palat put kiba juyat bed klem shalan lengba ka we ka jaka thau ka bala tip kum ka killing way bridge kerdop kababu daga sorkar jela kinong yalam bat ki dekot ka Neutrep National Youth Front mentakasni alkun rio tarik Naiwieng kila hiar syakate ka kerdop daga jing tukmu ban pejbenya yaki trok bakit mar klem shalan bat kiba yat lengba ka te ka killing way bridge kabadon hasnong killing hari boy habakran sekilat pathai khubor uba Hesting Lengdo President bat uba Alfred Malay General Secretary kila penpau baka daw bakongsan baka seng kayeng halor kanong rem ba kijingmi na kimarpo kendo na kanika jaka kamde banlong kajing du nong ya ka sorkar Meghalaya bat kadai banlum khajna ban kentiau ya ka roy ka pa kipat ba haka jela. Kalau gaji keren kanong rem usket triulan. I hapo gini sini iba dia. Niwan yang haning sorong ni Peit. Bat ngilap kali ibakit ya ki mau siap ikindo kata kalau maginiat na ganito stok na bila ni sa asa. Kapasolo mo kalau bahagan nga sini halin mangilawan mangihimtasi i gawe kali rubayan na. Kila raday ki kali ibakit apabila ikut Islam kesalan, malah ginting yang kata gajian siap ini. Kering itu sekarang ginting juga kalau bagi ya ilegal krem salan. Kani kapan ini kalau bah kastit gubernur ini gedunong, balai gedunong nama bakal ribu ni kamdon.
ni tengah jingut ke jingyam jong kena Samla jingi hati-hati ngai bagi no hikai ki syongsat kan kadau kolong ba mungyo tulo nada pai sarkar ke ong ba nim don bisa ke sarkar kami bisa na habagari bi dum don ke haba pai sine pade ke hindo siap kilum kiwa jong stit Meghalaya jingi ladang don gadon NGT ki pengilabu berpe ya hindo siap kade kilum kiwa ke hab kebora rasam jingi ketua lut ikhlam lut idap kena saul buat kata ke NGT ke ibu saya ke don mo kata ka ding kuwa jingi na kaling kaseng ndi ang bangin wan hang ne tum kaseng SNF along bangin wan hang ne persya bangin yo ay ka share yakini ani ban yo share yakino kino ki hespa ang ni kimala na kindon kata lo na kindon magi hang ne kamot ngi ka state jingi kan yo ay kata ka revenue apa kayo ay revenue kala bangkentiu ya ka yo ka kot bane ya ka aikam ajam nam tagi kena Samla ki babon jingi dia nomor ketahuan keman meni onong mengi keman on pensiar miwan nam ta gaji mentoi jong ka state Meghalaya jingi berkoi kenang makanang la bani blok hikam mapero peri kena Samla jingi ladai hikam sarkar ladai hikam entrepreneurship ki bagi sengkam tolong baka government hikayo bani yarap le mengi langba jong kir baniu ki mi ya kena kendo ka siap jingi ketang kum shibenta ban rakhi yaka janjatiya gaurav divas 2024 kabare ka sngil khus nam kha jong u birsa munda u riulum bala yakun naga benta ka jinglai luit kari ha ka arhun riu tarik Naiwieng 2024 ko office district sports officer west khasi hills district nongston kala penlong da ka jingale kai indigenous games kum ka jingale kai maupon ha madan yale kai jong ka Shillong mission east and west khasi hills district mairang ha kani ka sngi lawan shimbanta da ki artli ki school ka St Thomas higher secondary school ka Kanshi higher secondary school bat ka college ka khatsau pra hakani ka jingale kai nakaliang ki shinrang la job da ka khatsau pra college bat ka St Thomas higher secondary school kalawan baar kadba hakiliang juki kan thaipan la job da ka St Thomas higher secondary school bat haka kerdan baar la yo da ka Kanshi higher secondary school Khasi Student Union Mahatma Gandhi University MGU Khandaimer Unit haka arpun riu tarik Naiwieng kila penlong ya kajing pen scam ya kinongkit kam bathamai jong ka unit ha school ba MGU hadien baka samoi tre kam kinongkit kam barim kalakut no lapen kup burom ru ya kinongkit kam barim ya kini kinongkit kam bathamai lawan ban pen scam bat pen kup bor da Samla Ruben A Najar Assistant General Secretary KSU Sengkemi Ladon lang hakani kasngi Samla Banjob Maring Assistant Secretary Samla Tuning Lapang Education Secretary Samla Mela Jade Khongbo Information and Publicity Assistant Secretary Sengkemi Samla Procarius Rinshon President KSU MGU Unit Lembat Kiwe Ya Khasi Students Union Bat Lingba Jongka Yakari Bat Kajat Perdebasi Lingba Jinge Bat Jinju Boro Pulishmun Blanc Islam Kibalatan Ngi Ki Don Katukani Kijing Bamian Peit Hapo University Nakaliang District Nakaliang Education Cell Nong Segmen Sport Nilai Tukla Pengigwa Peit Pengigwa penting na Bapi Samla Puli Puli ini Pinyo Yaka Jing Puli Kababha Tam Piwan ni Mipa Kila invest tapi kila save kibai university pi ini bukis
kamu step juga nunga macam lelo but kamdi kerja pakla kau biru lah nak universiti kalau kita kerja pakla nanti kum gasek ini banpet bah abang puli ini banyo apa bahatam tanpa berkaciman antara langsung nanti banpen bahasusu kinongilam kibala kita sudah cim ya kita smart tan kemau pidot kebentar pitih ni kum kinongilam jauh MGU pidot kebentar tapi Ash University buat ngomong balik nuk kalau kerja hindi pwede ban cuma ke university ke juga nanti kebangun natarai Kakun nyautrap National Awakening Movement KNAM haka arpun riu tarik Naiwieng kalalet ban keli na Deputy Chief Executive Member KHEDC ba PNCA halor ka jingyo long rang ba shnong di kibam deki khasi hakishnong khaput kibaha pahima melim habakran berkilat patai khubor working president ka KNAM Pak Thomas Pasa ulaong ban nakalyang Deputy CEM ulakular ban tuklar mardor ban Pak Budin halor ka nikamat balawan lam teka KNAM long no uai pada kan tom na kan kong bai urang ba shrong udai bandai bai ukasi tena kalian ngajongi ai jimut ba lada undon chu tau nong song shrong khasi ha kini shnong dai ban appoint no menteri nakhima bo non function kung tau orang ba shrong kabar pada ngilajing mudru banlum census ya ka jing jadi ti jaga ha kini shnong ha kini san senang gi beladam bagin lam manu bade Shanu lah dia. Kenapa giyok ban bat dia kini gibre ki pun kan pada dia kalan tun salat kat respon yo kuai. Kapalai pada dia lajing mut ma. Nak kalian ka hima melim. Kade ban pha nak jing tho sha u deputy commissioner jo bari bhai. Ban pentip sha deputy commissioner ba kirang ba shnong ki ba ka hima melim kala itho katkum ka at arjan yo. Ki dei nakani ka shnong udai une. Nakani ka shnong udai une. Bat kino gibre ki ba soy ki kot kisla. Kita badai kat kandau, kamtam ya. Udisi ni wai umdai ban entertain ya kum kini kijat beriu namar kadan kaji alam bakal apa deh. Dan nak kalian jong di EM in charge ilaka ilang ba insapan ya ka jing dia anak imam melim had wa kerteng jong Shillong kerteng jong rang ba Shillong tata bar ki record jong jing dia jaka hakini kisan senang di baladam. Ban yap community ban kalian ngajong iri proses kata ban kaman lek kerki sama ki ndau siap ngajong nang nang tut sekui pada kisah ini jadi community nang follow bikene kene sini in saya apa jingtip na kalian ka di council kin sapa sangi hadin baki coordinate pada baka hima meli makare bentang na kalian ngajong ngila ai ko jingtho rengkat ki saki sataru haketika Shillong kibaha. Badak itu ki khubor nglapoish ka bakun tarhadu bangin daya syambiang khublei shibun.